Damcherra Kachuchrerra Constituency ni bisingo khopjaknai Saidacherra VC o BJP yakarwi Tipra mothao join khaikha khorokbwrwi join khairi thani tongkha MDC Direndra Deborma Unukuti District YTF President Anukul Deborma Ramatha long live, Bubagra long live, Tipra mothani. Angto pray no klang onek no nis bimukleka nini pray nini Congress bukleka kayu tuju bukleka kene ani orang kuno sating maya mani babai sating maya kayak ani no phaibo maya kita tahu jendong mamani abu kan nopal kotor bu banglani no man mani nini tabu ang phayaman phaya tabu ang nini BJP ni bu maya ko sipen ni mangka ekbos 10 বছর মানকা মায়া হিয়া হেকেতা ইয়ানি আশা যে যে তাবু তিনি বিজেপি নি হইতে তিনি অংখই ফাইয় তিনি আনি বসারং বাগই বা আনি হামনানি বাগই আং দসাবাই তংনা হিনয় আং তিনি সিমি মানে আং সাপোর্ট খাই মানি ক ani basa engkau ani hibo bata maya kai ei koktino ang tabu sini ang sasar phaikha kaijung tabu nongno chai khanan makok ang tin simi nok bayang joytrorika ini mungkai ononto Hambaya paro pelana print media dongna tung semanka din joto thango asukno chini Tipra motha eba khebobagrane ideology na hamjagoi turuk chini Tipra motha wa happaine kubang manu phayo ka mohaino chini satnong Damcherra Kachuchrerra ni bisingo khobjak chini Saidacherra ward number 3 no ja agi BJP khlai tongnai chini phayong no klayo boromganang Biswakarma Deborma tai chini yong Ananta Deborma ni bisingo bungni je nok nukhung tini chini Tipra mothani ideology na hamjagoi chumai baksa tinni simi samung tangnai hinai phaikha borok ek family no kawo ke ek family borok 5 person tong 5 footers chini aro 5 manjaka chini satnong Damcherra Kachuchrerra ni honorable MDC boromganang Direndra Deborma sir mahaikle chini aro ward ni dignitaries tongo chini boromganang Kumar Deborma tai boromganang chini Porimol Deborma mahaikle kubangma chini je Tipra mothani je warriors ro aro 5 manjaka Potigrai YTF Potigrai block ni YTF ni president Sumon Deborma boromganang bobo tongo tai kubangman to